Yes, biba byiza kuri mwe mwese mukomeza kudukurikira umunsi ku wundi nk'ibisanzwe akaba ari UR Update TV aho tubagezaho amakuru aba agiye atandukanye. Magingo aya ngaya inkuru tuzanyeho nonaha ni inkuru itugezeho aho bivugwa yuko nako byamaze no kuba official yuko uwitwa Rugaju Rigani usanzwe uri umunyamakuru kuri Radio Rwanda ndetse akaba n'umutoza wungirije wa Gorilla FC ndetse na mugenzi we Jangwani tayari bamaze kuba bafungwa kubera ibyaha bakurikiranweho cyangwa se kugira babashe kuba bakorwaho iperereza bafunze. Muri rusange uti byagenze bite rero kugira babashe kuba bafunzwe, nibyo tuje kuba twasesengura muri rusange tubirebera hamwe mu buryo bwimbitse. Aba bagabo Rigani ndetse na Jangwani bakaba bafunzwe aho bakurikiranweho kunyereza umutungo cyangwa se amafaranga y'ikipe ya APR FC yaba yarakoreshejwe umwaka ushize mu mukino wa CAF Champions League aho ikipe ya APR ndetse na Pyramide byahuriraga hariya mu Misiri. Hakaba hari amafaranga amwe n'amwe yagiye aburirwa irengero, byaje kugaragara yuko aya mafaranga anyerejwe ariko habura uwayanyereje, bityo rero hakomeza gukorwa iperereza muri rusange, niko kuza gusanga aba bagabo mu mwandiko biba ngombwa yuko bakurikiranwa bafunzwe kugira ngo iperereza rirusheho gukorwa byimbitse. Bivuze yuko nyine bigaragara yuko mu bayanyereje baba barimo nyine ko ntabwo bafata bano ngo babate muri yombi bitagaragaye yuko aribo bashobora kuba barayanyereje muri rusange. Ubwo urumva igikurikiraho ni ukwisobanura, bikaba byakurikizwa hakarebwa ati se ni ibiki byaba byaragenderewe, ni iyihe mpamvu babikora, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. So rero magingo aya ngaya igihari ni uko bamaze kuba bafatwa kugira ngo bakorweho iperereza muri rusange, akaba ariyo makuru ari kugenda tugeraho. Hagize andi twamenya twabamenyesha mu masaha ari imbere kuko ayo niyo yari ahari nonaha muri rusange. So mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.